Bapenda expose nam juga beti bacau movement menteri rang badu kari una rang bedi ula ong baka jiang ti kelawan ra kajing kala pat kajing simkia da barok ki pa. Dr. S. Jaisangka ulashim menta kajing alang jong ki menteri bari kuat Washington DC nen kami kani kajing alang penklan ya kajing simkia juga kuat ha kajing long lai lu jong ke Indo Pacific. Employees Provident Fund Organization kalapan rung sa khasau lak rup sau hajar wat ki dekat au nai wing jo usnam balala kani kapan iya kajing kiu da khandai point nyau nagashispa hakana da ini jor pat risau jo usnam hajar sau. Menteri Ketenaga Food Processing Pushirak Paswan Ulaong baka beverage company AB Indev kalapan benah ya kajing pelut keba aspa $1 million haki benta repair jongari India kiban sapendap haki art like sam kibanwan. Menteri Ketenaga Railways u Ashwini Vishnau mentagasi ulai kendu ya kakanun ke Swiss Federal Railway ha Davos hakani kajing alang kilayo penikran sani halot teknologi parkir company.